Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat na ti agpailinged iti naga na Clarissa. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda kaayan ayat ko. Iso ni Nolly. Agad adalak pailang iti kolehyo. Idi nagbalin akaayan ayat ko ni Nolly. Nagagutak idi nga agadal. Ngam iti saan ang nagbayag, nasumok ko, ti aginom iti arak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Clarissa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay asaan ka pala nga grupo at Clarissa? Anyat orasan, maladaw kan ay di pagadalan. Wen ka di, Manong. Agrobwat akon. Wan ko naman nakatugaw ka pala ang dita. Masadsadot kan samat nga agadal. Ha? Saan mo't Manong? Apay ko mamasadutak nga agadal. Kat itad mo mat amin ang masapsapol ko. Kastamat ka ni tatang. Iso nga awan rason, tapno masadutak nga agadal. Nasaya ang tamom da ita. Naskan lang nga agadal ka. Narigat itang ti awan adal na. Kaputan narigat ti agsapol iti natalga na panggadan. Depende mo't Manong. Adan tupay dagiti saan anak kaadal. Ngam adamot panggadanda. Negosyante pay dagiti dadduma. Iso diskarte lang ti kasapulan, Manong. Wen, nga may mayat mo't lang na daadal mo. Iti kasta, saan na ka tagibasitan? Iso saya atam ti panagadal mo, ha? Saan ka makibarbarkada? Kumusta mo ti panagadal mo, Clarissa? Saan ka kadi amarigatan? Saan mo't kit di, Nolly? Kinapudno na. Nagngangato dagiti grades ko. Talaga masirib ka no kasta. Saan mat? Kan rumbang lang nga ipamaysak ti panagadal ko. Gapot kasta ti kayat datatang kan Manong. Wala. May mayat mo't lang amin no di adal ka. Wano ada-adal mo. Iti kasta. Adamot may panakil mo no bilang. Kaya no makasapol kan tumot itinatalgad apang gadam. Akas ka ni Manong mo. Husto ka, Nolly. Kastamot lang ti kanayon nga ibagan ni Manong kantatang ko. Iso asay sayatan. Kaya't apa man na makapagturpos kan ton iti kolehyo. Ikalay sa kan tumutan Anya? Depende mo't Gaputa ti planok. Madaanak tupay iti panggadan. Sakto makiasawa. Jana, adda ka di pa panam kalpasan ti klase tayo? Awan mo't, agawid akon kalpasan ti klase. Ado pa'y nga mintinaskan nga ilupas kong activities. Ay, kasta? Alang rod, agawid ak tumatan kalpasan ti klase. Sapay awisan ka kuma. Sa dino ko mati pangawisam kanyak. Intala ko maagkape dita coffee shop nga asidag diti pagadalan. Angam, kunamot nga agawid ka adagos, kalpasan ti klase. Di, agawid ak tumatan. Apay, nalpas mo ka din dagiti activities tayo. Wen inlepas kon idirabii. Iso nga awanin ti aramidak ijay balay nga activity. Inton agawid ak, tumulong ak tulangan kadagiti matrabaho ijay balay. Oh, di nasaya at no kasta. Ngam siyak, saan ko pa'y ngamin analpas dagiti activities ko. Iso nga agawid ak adagos. Apay no ni Nolly ti awisam amapan agkape. Makumikom dayjay. Amumot a working student. Sana bali. Inton maminsan tulaangan amapantaag kape. Oray siyak, agawid ak laangan inton malpas ti klase. Kumusta ma iti panagadal mo, Clarissa? Okay mat, tatang. Di ka agdanag, tasay-saya atak ti agadal. Nasaya at mat no kasta anak. Saya atam ti agadal bareng may turpos mo. Ada kami pa imot kani Manong mo amang papaadalkin ka. Saan ka kumamakibarbarkada, ha? Wan, tatang. Uray kitain nyo. Makapagturpusak iti kolehyo. Rumbang laang.
Gaputa saan mi akayat ka ni Manong Mau, masayang laeng nagtigas-gastusan mi kan ka. Saan to ang masayang, tatang? Ipanamnamak kada kayo dayta. Gusto dayta na pa nagbasbasam iti libro, Clarissa. Itay ka pailang apalpaliiwan. Dayta matlatan librom ti sangsangwam. When masapul nga agadalak anaimbag. Tadyak kayat ama pangay datatang kan Manong ko ang magpapaadal kanyak. Ay na, agrelax ka matasag paminsan. Iti kasta, saan ka unay ama stress, wano ma-pressure. Ay, awan panawan ko nga agrelax, friend. Kan makarelax akmat no kasta nga awan klase. Siyempre, makaturog ak iti nasimbang. Dapo tawan pampanunutan nga ipaaramid dagiti professor. Ti kayat ko asawan, nukas nga awan klase tayo, ingkamot agaliwaksay. Saanan, friend? Kas itinakunak, awan panawin ko kadagiti kakasta abanag. Kastala ti kunam, ngam inton mapadasam ti agaliwaksay, amang ano sapsapulam tumatan. Anya? Uy, Clarissa, amangan mo't no itikas diyan na ibagakan ka ni Arian, kat tumulad kan tumutan kan kuana. Anya ti kayat mo asawan, Jana? Nangag ko nga min dagiti imbagbagana kan ka itay. Tingay imbagana ka sa pulam kanumot ti agrelax, asaan lang apasig nga adal ti into na ram. Anya ti kayat mo asawan itinakunam, nga amangan no tumuladak kan kuana. Kat no saan nan ama ipamaysa ti agadal, gaputa day tala agbarbar ti kyar aramiden da kadagiti gagayim na. Kasta ka di? Isumot lagayam aman mano ang makitak dito pagadalan. Arian, sa dino ka dito ko na mapapananta? Basta sumurot ka kanyak, sigurado ngaag-enjoy ka iti papananta. Ibagam nga ano sa dino ti pangawisam kanyak. Apay asaan mo nga awisan ni Jana? Killjoy day jay pagayam ta. Sigurado ano awisak, saan na matlaang akaya ti sumurot. Padasem nga awisan Ibagam asumurotak. Iti kasta, sumurot met. Ay, saanan. Si kalangan ti awisak. Tamok ngamin asan na kapaayan. Sige nga Rod. Tapno di mo mat ko na. Sumurotakkan ka. Inton malpas ti klase. Agidan tanton arumuar diti pagadalan inton malpas ti klase. Didumot gayang pag-iinuman tinangawisam kanyak, Arian. Wen Clarissa, mayat ditoy tapno makarelax ka matsag paminsan.Ag-enjoy ka lakit din ditoy. Ang saan mo uminom itinasangar. Agawid akon. Ay, saan Saan ka pa nga agawin? Alakit din. Uminom ka. Uray basit lang. Alakit din. Mabit lang takarga aktibasom. Aday ta. Sige, ramanam. Pulutan ni ngay. Sige man lang. Nagpait mat. Gagangay lang day ta, friend. Ngam no nairwam kanto, sigurado. Sapsapolan ton tibagim ti arak. Iso nga alakit din. Akinumta. Unayin ti kasta lang ang Clarissa. Kaano pa inasursuron ti aginom itinasangar? Lang mat na ito'y, Noli. Saan ko lang amin napagkadkadan ni Arian. Umay ka nga Rodan, itulod ka di balayo. Madamdaman. Enjoy ak pa iti aginom. Sana bali. Awan mat klase inton bigat. Anya, umay ka din. Nabartekan. Iso nga itulod ka ni di balayo. Amangan no anya ti mapasamakan ka. Okay. Agawid tangarunan. Diyak kumapay kaya ti agawid. Ngam agpilit kamot ngamin.
Agyaman ang iti panang itulod mo iti kapsat ko dito balayo, Noli. Awanan nyaman naman nung Jomar. Inawagan na kami ni ni Jana apagayam ni Clarissa. Kaday chay, naibaga na nagkuyog da ka no. Kanay sa agpagayam da pa'y ka ni Arian. Iso day chay, napanda nagiinom. Nagloko na tiyo kapsat ko. Nasumok ng samot ng tiyagbisyo. Saan mat, Manong? Itala ang mat na ito eh. Saan to na maulit? Ay. Rumbang laang, saan na maulit na ito, Clarissa? Bimababayan ka. Aginom kakit din iti arak, itino sa dino la dita. Kasano nadada ka sa mapasamakin ka? Imbaglangan na, tada ni Noli anang sukon ken ka itinaginuman niyo. Saan ka ka din nga agungat, Manong? Sana bale? Nakasangputak mat asik akaradkad dito balay. Sige ha. Mapana ko niti silid ko. Kaya't konti maturog. Oh, nag-enjoy ka kadimat lang, idi kalman, Clarissa. Wen mata? Nagmayat gayam ti agrelax ag paminsan. Nag-enjoy ka talaga. Kung nagtumat nga minkan ka amayat. O kita man, nag-enjoy ka. Kayat mo, taintan tumanin aginom. Mapantan tumanan. Sana bale, sagpaminsan mat. Wan, pusto ka. Sagpaminsan laang ba't nag-enjoy ka? Iso, sige, mapantan tumanan. Wan, ang saan pa'y akadag ito'y. Gaputaado pa'y ti aramidak. Ken naskan nga ag-review ak. Gaputa umadanin ti panag-e-exam. Clarissa, apaman amalpas ti klasem. Awagan na ka. Itulod ka ijibalayo. Saanin alaskan nga itulod nak, Noli? Agawid ak tulatan. Sana mabalin. Basta itulod ka ijibalayo. Urayin nakto ni tigay ti pagadalan, ha? Apay aya anagdagulit ka. Imbagak lang arudan asahanin alaskan nga itulod nak. Adapay papanak kalpasan ti klase mi intun madamdama. Tasadino ko ma. Ingkay manen aginom kasta ka di. Awan bibiyang mo, no sa di naman ti papanak. Agkuyog kayo manen iti dadyay nga riyan. Clarissa, agpanunot ka. Saanen anasaya at daytar aramidem apanagin inom mo. Makadadaal dayta iti panagadal mo. Saan to ang madadaal ti panagadal ko? Gaputa saan mo't akanayon nga uminumak iti arak. Jana? Apay akas ti panangki tam kanyat. Ah? Ay, kuha, Clarissa. Adala ko makayat ko nga ibagakan ka. Ibagamon gaputa agdardanasak. Ada pag nami ka ni Arian. Ni Arian ka di manan ti kadwam. Wan, ada papanan mi. No kayat mo, sumurot ka mat. Iti kasta, ag-enjoy ka. Saanan? Ado pa'y tinaskan nga aramida. Kun palagipan ka lang, Clarissa. Saan ka kumaunay ang makikuyog-kuyog kini Arian? Gaputa bad influence day jay. Anya? Saan mat a bad influence ni Arian Kayat na lang ang mapadasak mo ti ag-enjoy. Iso aday jay, sumurusuro takkan kuana. Sige lang, Clarissa. Aginom talatta. Wala, ay na, talaga nagmayat ti aginom. Mapukaw ti stress ko, ijay pagadalan, no kasto eh. Katwan ma. Pudnot ako na. Iso nga siya. Dito iti kayat ko. Masansan niya umayak dito eh. Ang nabaybay ang samot ng ti panagadal mo, Arian. Gapu iti panagin inom mo. Kan pan nakibarbarkadam. Saan mo eh? Gaputa sumsumre kak matlatta. Iso na laong ta nababadag iti grado. Kan ano dagiti back subject ko. Di mabayag, sakbay nga agturpos ka. Wala, ngam sana balik. Basta makaturpusa, oray mabayag ka. At least, saan ko lata baybayan di panagadal ko. Iso nga oray, mabayag di panagturpos ko, okay lang. Wala, ngam dakdak kalakit iti magastos mo no kasta.
Nang runa, no at dapay dagiti back subject mo. Ala, saanin aday tati pagsaritaan ta. Sige kitin, uminom ta. Napartek ka manen asimang pait, Clarissa. Nabaybay am samatan ti panagadal mo. Di kay agdanag, tatang. Gaputa saan mataka na yun nga ginumak. Pangikat lang iti stress. Kan saan ko matabaybay anti panagadal ko? Kanya sana kanayon nga ibagbagam. Kat lumasansana na kasta. Saan mo pa yun nga ipakpakita ka na kami kanimanong mo nagtigradom? Saan mo samatan na may pampamaysa ti panagadal mo? Bayan nyo, tatang. Ipakitak to kada kayo tigradok. Sige. Bigat umanan nga sarita tayo, tatang. Makaturturog ako. Pinka pa'y mangan Nalpas akong anangan. Sige ha. Panawan kayon dito, tatang. Mapana ko iti silid ko. Talaga saan kon ana ipamaysa ti panagadal ko. Nagbaba pa yan dagiti gradok. Kasano itanda ito eh? Saan la aday na? Ado pa yan dagiti subjects kung asaan ko ana ilepas. Kung tandak lakit di damanong kantatang. Anya nga'y ti aramidak. Nakaumay ka mat dito'y balay, Nolly. Anya ti gagaram. Nakaumayak. Gaputa adda kaya't kung ibagakan ka. Ha? Anya dayta? Agbrektan. Gaputa na po kawan ang namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapumot lang iti panakibarbarkadam. Awanan panawan mo kanyak. Iso anasay-sayat no agwin naswas talangin. Ang, Nolly, ay ayatan ka. Jak langit di ka baulan no agbreak ta. Nupod nung ay ayatan nak. Impamaysam ko mati panagadal mo. Saan ko maanak ibarbar ka dati nararamid mo. Awanan panawan mo kanyak. Gapo iti panakibarbar kadam. Iso pasensya ka na. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya? Anya ka mo ten, Clarissa. Sinayang mo tigas-gastusan mikan ka. Nabaybay ang madgaya man ti panagadal mo. Gapo iti panakibarbarkadam. Pakawanan dak ko mamanong. Nasulisog aklaan. Ikanda ko maiti maikadwa agundaway. Tapno maipakitak ti panagbalbaliw ko. Ikarik, manong. Agadala kon anaimbag. Ang mga nukon ko na malang na ita. Kastamat ti kanayan nga bagbagamid eh. Ngam anyat inaramid mo. Dinadahal mo ti panagtalagmikan ka. Pangasim ko, mamanong. Ikanda ko mapay iti maminsan nagundaway. Kaya't ko alapasan ti kursok. Sige. Tapno di mo mat ko na. Ikanda ka pa iti gundaway. Ngam maudin na ito'y. No di mo pala may pamaysa ti panagadal mo. Makamukan iti biyag mo. Agyaman ak, manong. Ikarik. Saan ako na makibarkada? Saan ako na makiininom iti arak? Kat ipamaysa ko ti agadal. Ita, umadanin ti panagturpos ko iti kurso. Kat pagyamanak, gaputa inikandak pa'y damanong ko kan tatang ko iti second chance. Kat saan kumat asinayang data. Impamaysak nga rod ti panagadal ko. Kat ni Nolly asigod akayan ayat ko, isuda itan kini Jana apagayam ko ti agayan ayat. Nasakit man para kanyak ti panakapukaw ko kini Nolly. Ngam basol kumatlaeng. Gapo ta impang pangrunak ti barkada idi agayan ayat kami pailaeng. To'y pagayam mo, Clarissa. Clarissa pagayam ko talaga kasta. Ada dagiti banag at pagbidutan tayo. Ngam di tamot laeng ang makasursuro tayo. Tay kunada nga rod, saan tayo ang makasursuro no saan tayo ngagbidot.
ket nasayat met, tayong pamay samitan ti panagaadal mo. Ala, likli ka mon ang mamimpinsan ti pan nakibarakadam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakay-drama ti pakasaritaan ni Clarissa. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit, kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.